obi ayenhwe han e won sesa bia na wo so sesa enne mene wo kasai wa bobre wa monamono en sesa bia na wo se eba wa brabom a wan kasa wo yenhwe han wan sesa ne emam no enne wo de won sa hye wonu mu kasa me hu yanka na sabio onyansani bia so nkasa me hu yanka wa brabom. Make a choice to take a chance for your life to change or it never changes. Medofo nanka dibi wo abrabo na wo senka wo sesa no anu nyina kan se bra jai ade we de sesa no ba wan sesa de no ene won se di unya ye obi ho a choice bi a wo make ya bo abrabo choice ne ma wo take good chance bi ene e de wabrabo akwadim wo de me ma wo tiri nkwa no pay se nyame ye wadom ma utimi take up that good opportunity asesa wabrabo na no pay wona me pesa me no wo kasa aye wona ensesa bia mo mabrabo akohwiase medofo mesi emre wo ye ni nkaso o ebi enne na wanya tumi enne na kakra wo nsem nti wada na ho ageman enne na wo se utimi kotimi ba je ka hwea untie. It takes a second for someone's life to turn around. Sounds like it take just a minute and a second. No, be a bravo asisa na ya mobo. Me say adie bia ekoso wo mu wa brabom emotionally. Was sisa no me ba cho sisa no. Ansa na no asisa. Change it before it changes you. Na sa wotena se ma situation yankasa sisa wo a open e do that time they are we ho hwie nya you. Change it before it changes you.